Leiriba state government haibatare hoji BJP led government haibatare masi संविधान की भारत की संविधान की provisions aduga articles mayam punamaksinsi loina violate tauba haibatare democracy satpa lepa amada संविधान state to da piriba tawam thokpa thabak mathau sing haibatare masi amatta illaga chattaba tawning bada tauba संविधान पीबा हाइबतारे कॉन्स्टिट्यूशन पीबा आर्टिकल 174 अदुगा संविधान की मखादा सेमीबा रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस मदुगी रूल नंबर 17 ने द पीरिबा सही अमदा कैलेंडर ईयर अमदा हाइबतारे कैलेंडर ईयर सि हुजि लोइगदोरे कैलेंडर ईयर अमदा यामद्रबदा democratically elected government state assembly se yamdrabada ahum lakti not less than 3 times session phamgadabani haina piriba संविधान की आर्टिकल सिंह asi loina violate tawraga constitution की article 174 the piribasi ahum lak haibadi budget session ama autumn session ama winter session ama masi hanagi budget session koi phamgre adu autumn session phamgre winter session se anjagi parliament session ju adu ga te state sing ji session ji loina winter session ji loina ayambana phamna bani adu koi manipur gi di hojik masi हमनना बो सोमोन सु तौबिदे अदुगा हमनना बगी प्रिपेयर तौसु उदे कैलेंडर ईयर दि लोइगे दोरेना अदुना कोई उपाय लेतबनिना ओपोजिशन की साइड तगी दी सि पॉलिटिकलाइज तौबगी नते तौबम थोकबा इंस्टीट्यूशन जिंगसि फंक्शन तौरक्तब तौनिंग बदा तौबा अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा articles provision mayam jingsi mathang violate torpose masi tahon view haina constitution head haibetare kaurakadra na khoje dum ngai leibne korokta bisleida constitution head akoi gi governor da memorandum ama pisan khre adudagi House की custodian ओइरिबा Honorable Speaker da ama pisan khre copy ama memorandum do aduga Chief Minister da akhoi ngrang copy ama pisan khre aduna masi Manipur da hujik lairiba government se masi Bharat ki constitution piriba मदुगी प्रोविजन मयाम सिंगसि लोइना वायोलेट तौरे अखोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से लेरिब्रा लेत्रब्रा मसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेत्रगदी डिक्टेटर की शासन तौदना तुम सथदना लेरब्रा हाइबसे अखोई ओपोजिशन की साइड तगी क्वेश्चन तौजरी अदुग मणिपुर प्रजा सिंगनसु मसी सोइना की हाइदोकपा मानरुबा तन्ना ni khangde amane khangde akhang ai jing leiba mayam punamakti masi loina khangangani aduna masi manipur gi praja singdi hayeng sungsoi soidana akoi da question torkani haibagi wanate ko noi opposition da leiba tarsu masing yamasu yamdrasu praja singi mutni opposition noi di masi khangbam thui masi hangbam thui aduga sarkar da noi pressure pibam thui aduna madu praja singna madu hairkani haibada natana akoi opposition da leiba akoi di day one ge dum haijabani constructive suggestion akoi matam punamakta adu akoi adum pigani aduga sarkar gi togum thokuma thau tawrokta taragadi akoi tuminna silent spectator dona leibadi akoi di leiba yaroi haidra matam punamakta कोई कनो तौजकी बदन अदुना हौजिकसु
adum matam lai haiba tare atai provision mayamam lai parliament tawkiba khotkiba short notice tawraga adum tawba yaba through press amasung media da adum asomon tawba yabagi provision mayamam lai madudi sarkar na so adum khangam gani adum sarkar da akoi democratically labor institution se function tahon view masi akoi akoina thamjari mo phumjai in the interest of the state and the public ni haiba e wafam khasi thamjari. Looking for a perfect school to save your child's future? Welcome to Princeton International School, Khatri Awang Lekai, Imphal East, Manipur, where education meets excellence. Admission open for 2025 sessions from pre-nursery to class 9. Why choose Princeton International School? 21st century educational excellence affiliated with BOSEM and COSEM, set on an expansive and serene 5-acre campus in the heart of Manipur, a safe and secure learning environment, round-the-clock medical assistance for your peace of mind, modern, neat and clean boarding facilities, premium boarding available for boys and girls from class 1 to 12. Save your child's future with us. Contact us today for more details and admission. Contact us for more details and admission. Contact us today for more details and admission.